oya urashaka gukora iki muri no sakoshi niki urashaka se yiwanje urashaka guturitsa abantu uzana ibisasu wowe hano mu modoka wowe jewe ibigwanisho ndabikuye abanyarusangi turabaze mwebwe urumva nta nisoni wowe ariko ivi batu bakosanye muko munagomana debiti ko kukontrola muko munagomana se sofe kuva kuri Diwane yibaza ngo sinamubonye wewe wibaza ko ntakubonye ngena wagiriye sinye umuduwaniye akansopa gushika no kukantu kanyuma kari kure avuga ngo hari ibintu nyegejemo ntabwo abanyarusangi tuzabemerera gukomeza kwinjiza ibisasu niko wowe urumva nze ibisasu biriye urashaka kunyibutsa mu byara wanjye buri wirengero kubera mwebwe mwebwe muzi wacu mukatuza umutekano umva nkubwire n'ubwambe isakoshi yawe ndakubaza irimo iki none iyi si mushwari je nashaka gufata hari kindi kintu ndiko ndakuramo iyi si mushwari nyereka ico kigwanisho uri kuranyagiriza sone Mesi sonona wewe mimi nakuelewa kabisa hivi boga ile tu yoko nayo unaona boga iko mzuri mukasema tunaacha boga inatufunga macho tuzafuata vitu wenye bila kufikiri unaona sasa utafanya mtu mbaya mwenye anatia na mimi nilifikia kaka wangu alipoteza maisha juu hivi juu tu ya boga arapfa mimi nakwambia kuko village ya karibu ya kwetu tu moya sikakia piganisha wengine ile balipiganisha bakawafanyia mbaya wakakia wakasema eti ni sindo tulibafanyia kakanga kwa vienda makakosa maisha wibaza ndayibonye muri bihe rero amagane by'umutekano mukeya ubwo babushobora gukoresha umuntu ikintu atatekereje ni ukwitonda rwose ubwo babushobora gutuma umuntu afata ibyemezo bidahwitse bikazatuma yicuza mu buzima bwe bwose nk'ubu wamugane se nguhohoteye ingira ndabira ibintu warunkoreye kubera ubwoba madam nukuri mbabarira